laki limbi terampi alang ni kacing thang apinde lagi itu karbi itu hoya to karbi sa pupu hoya to kacing thang to mapinde go laki itu karbi hoya to karbi kacing thang apinde go alang ni men laki limbi terampi lang mix lapen alon duk pigi sa mapinde kumpot Thôi Benga benga lu. Itu jo ke burde. Alang kita ni kirip apiba won by me Indira Patorpi. Alang ini lagi Indira Patorpi. Alang ini kacingkang pindeng lagi kirip apiba. Atau apiba itu tadi kirip. Alang ni leg hon isek along the pikirnya lapen ke alang ni wam kasi kok kita melang nilang nipik along the pikirnya jadi cuma pindah itu kok lapuan along gitu kanjang lapen lang nipik ko na to after that we have on the stage Honjani Peacock won by me Nilin Terompi, alang ini lagi Nilin Terompi, alang ini kacing thang api, sol lapin api kok lagi konjari api kok lapin konjari solo, alon dopik, land mepik hanya. Mr. KYF sa palong binabang ito. Alam ni Jane, noon na 2024 alo. Anchoring alo, kami group leaders. Ano ito ni Jane Pipon ha? Ang isa? We have our model with the child. No, ito, alam ito man sa palong dia, alam ito pindeng at sumpot lang may pipikanya ito makar sila pindeng sumpot na po at ilang may ito manhingarong mimi so for the almost I want to welcome Sipu Nijo Kapiba won by Miss Ata Kinumpi alam ito maangno non rang tulo lang ika tingtang na pindeng laki Sipu Nijo Kapiba di kasi perpon alam ni men laki Miss Ata Kinumpi alam ni nalo alam ni RJ may pikanya alam ni kacing hang apindeng langkar doon at yung ito karbi apindeng napuan na silang may lapin tukot ini tu ekpon longgi laki piluru kacing hang abang pi piluru won by Miss Isel Teronpi kita langit pangon itu kita long alam ipon temik ekpon lompo alam ni penipilong ning dulu ma alam ni kacing thang apindeng laki itu oto ni bapa pido madidi piba po asila so piba lang di api ke pati plan laki ibu si keso ati non support itu ekpon longi I would like to welcome her on the stage Piluru won by Miss Isel Teronpi alang ni men lagi Isel Teronpi RG ni pikanyang doon na ito lang ha alang iban Richard Epic ha nalito Richard Epic to Debbie doon na ito insam mo didi insam sila din okay our own picture ng ba won by Miss Hilda
up pisopi. Alang inen lagi cleared up pisopi. Alang liga tingtang apindeng pilo tinima. Pilo pejang pong, di pejang pong. Lang isikanya. Won by Miss Clermina Bongrumpi. Alang inen lagi Clermina Bongrumpi. Alang ikacing tang apindeng lagi P Honki. Asol lapin apikot. Alang ni pikanya. P Honki lagi litung apan. Itu makarbi apindeng asumpot. Kacing tang ni along doping lapin ke. Neng train mo kami itu mapan abang peronto lapin ke. Barna liting tang kami isang dot lapin ke. Pinanganak kiso apan ke ibang apan mati kinapan ke medo. Lagi anu sila bang hotel kami. Hindi ibang may bang select na dahil hindi. Ako katulong. Dorong lapin ang pantalong. Kali naman lang doon ito. Bicara po yung didiri ke pang warpolo. Lang mepik lapin along doping kanya. Ako, awati ilit tumapi atun itu mapaya tungke labang to apindeng si kacipindeng. Ati non, ube kini itu metame la kaya pindeng pabir po nane itu kay ke por tani timpang po nanggi. Alon dopi kapente el ni piknya. Nif, gintalin. Let's hit it. Alam niyo kasi yung hanga, pinday ko pinang ituming dulo mana. Lami pigi. Selling din. Putot, RG Kilinay, petong pek walang post, so pintot, mapinday ka sinang. Ito man ipaglampon, lapit, aktor, soy hongtor, puho, isang alang lirilong, sindo, alang music hanggang sa alang limende, kung kilo dito naman nila ba? Sini ba? Alang limende, Mr. Devin Hante. Alang ni Hante sang ho, RJ lang may pick, kapag silon pick hanggang. Kasi alang nila, si Prong ka tipan ko silon? Tipan. Alon the pick, kapag lang may pick. Sinang itong katong ito ka kami. Risto, mala tumapan pencenglok, karma pencenglok, 2 people pa yung pencenglok kami. 50 Carbute Festival na silang doon maganda. Ang kama lang kilang ni kapindeng pen wang pati lapuan alon dito na pen kilang ni. Lapen putot itong polong laki Ristong Redbot is won by Mr. Rostom Teron. Alang ni kapindeng lagi Ristong Redbot. Apo ahut. Ini tum apo tu. Ini tum apo tu. Kating hang kapindeng lo. Kasi along doping lapen lang ni sayang doon tu. Lagi alang itu, lapuan itu mapahan. Laanak kang sama lang kami. Noon, January at siglo, lapanak kang sama nito to. King Atuum, Peter, Jaime, King of. Kumalang itu mahay N.A. Pinten. Itu mana itu paklan, lagi itu mapindeng tumpot biradet na. Imbodet na, uwi kimi tum tinimedet na po. Bila hay paklan, biteng apot. Alam itu, panitanda pisinang matong ito. Thank you so much. Asi, lang nipik. Putot, itu lang yung pek ko lang o. Alang yung tingtang, apiteng laki. Aki, laki embroidery. Laki, pitak tadi, mitin pensi embroidery. Aria saine, madaki. Mitin pensi labang pro apura mang. Madaki motif ke, kasi lampong. Embroidery peko, born by Miss Ruptini Inti Katarpi. Miss Ruptini Inti Katarpi. Not itu masih salong si dolo. Itu mapan embroidery. Api ama. Itu yang pada kita tipu apa? Dalam ni pada kilo pipit ini. Nanti ada tim kita me. Tuarlo pencing lock, tapi pencing lock kita me. Embroidery. Macam di ini asai ni. Ini tu pecari nanti. Pencing kata kita me itu. Cangkok pendonan me. Itu pekang pencing nanti. Pini pekok. Sampai ke bangkok kalau. Macam
lagi vertical of kami lang nilipitnya. And next, we have lagi alam kita dipinding. Okay, challenge piko is won by Miss Hunmili Hansepi. Alam ini lagi Hunmili Hansepi. Alam kita dipinding. Api lagi challenge api kok. Lepas lagi kita pangwar lagi challenge akibin. Lang lipik lepas along dokitnya. Alang itu singkang pun atau alang itu tinggi, atau kalau itu tinggi, ada kita bilang lepek, ada leg pun begitu kok. Putar itu pun tolong dia, okay. Dua kilo pekok is won by Miss Piripika in TP. Alang ni men lagi Piripika in TP. Alang ni singkang api deh, okay. Alang ni. Du perso apa kok? Nampak so apa kok apa itu ke du perso begitu kok? Jadi itu mah pindeng, itu mah kardia pindeng. Do piknya dependang ni di piknya. So stopper Miss Neha Tironpi. Neha Tironpi, alam ni pada sini ni orang avelo begini masada. Nanti alam ni ke Miss King Super Lover International India 2023 winner in Goa. Alam ke Goa long kami kita pakai dulu bang lo. Lepas ke Grand Miss King Assam 2022 winner and best wife. Grand Miss North India 2022 most Indian and Miss EKK 2022 and Miss Hodai 2022 Best Work. Jadi alam ni lapu ada tu kerbiang long apa nong ni EK1P. Isi kali hini kali. Alam ni tu apa nong EK1P bukan lo tinggi rumah. Bukan lo. Phone itu kerbiang long itu mapan. Itu mapan. Akin me atau war. Oh me kini itu mapan jadi me Japon. Lepas ipik lang di phone lo. Jadi dah kontak taxi. Pindeng, anu kini sesambil foto yang enggak doang tu, lang ni dipikanya, itu betul tak boleh ji, non na so obi along ke, mini penceng lo, biar tak itu tu doang lo, tapi itu kita pon, feeling weapon hem le rock te matapen, peta pen pon ke nampang singana, coba cek tu alo tu, jerpia tu, payah punan tu, pia tu, tapi yang umar tu, jerpia tu pun tu. Suara tu kali sopi tu tadi kita tak fikirnya bang kai tu kan itu macam ni dona dia tak kami take pen itu bang adu pulat long nam jok plot kan ini hang adi malu kat nam long dia panle itu bor ipon lo na
matrino itong taekwondo. Miss King Super Global International India 2023 winner in Goa. Alang ni hello, alang ni men laki Sneha Tirompi, lapenki. Alang ni batay silat kali batay ni. Alang ni long, alang ni si Arisang Ho, so director Mrs. Malo Propi, founder of Karbi Anglong Fashion Week, and also the textile designer and design clothes brand of the Golden Ring. Kasi alam ito pinag-join ni si Sini Labang So ini ito mapahan na pindeng sumpot. May siyempre ni ipiklang piyapot. Alam ito mapahan churore un-e. Kasi ano ting sa may ito alam itong kadtung na may apahan. Ninga klongpen alam ito mapahan. Kachuro putod ang Mr. Deputy na daw na ito. Mr. Deputy, please give them a big hand. Ladies and gentlemen, thank you so much for your support. Thank you. Lasiran tu malang itu menlo, mar akhir tu menlo alang tu akhir kita malah si, ni orang penlang durang ni.